Mama wakwaba wofreme Addo mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo abranti a ohwani e ya abranti bia nansen otwe camera esi ne so e kensem e wo Facebook na abranti minim se okasa e de amagana youth no se okasa de amagana manyina anase okasa ede ama omanpani dada John Dramani Mahamade ene de minti menchire but o hwene kasa emu a ne nsema okan na kame akoye se okasa de etia eye his excellency Nana Addo Akufo-Addo ena NPP aban no na o hwene kasa emu nso a bebia ekono kame akoye se oka se Ghana for 2024 yento abano emfa ema omanpani dada John Dramani Mahama na ebusuafo me ka senchen yenti ensema abranti ede abetuja ne yesansobra ebusuafo anopatu tu bo se Peace FM ana se OKF bo se daso aglo for God emma mama yenko bompaye emma ye ko bompaye watro awozaki ahoma ne se chichemu du 9 ne ba akoso no se nipa bonefo di oman so a oman si apene Independence Square Accra usumi ya da ya nimi opanima aboson no da atoso aduonunum emma mama yenko bompaye ensolintia tumi bia di oman so a onpo oman nkoso ifiri ho Kumasi Jubilee Park Sinyane Hey La samba bone ne no majabo Sama me no aglo gifty ai afenyi daddy Sama me no aglo mo si aglo for God ewi asunyane October boso no dey to so aduonum yensa e ko bompa ye ti atumi bi edi wo man so ama o man mu ayedin ye ba kai mu yes ye any short memory ye we longer memory ye will revised one ye be biem ye be kan sama kire mu and as a professor mante I say nyansafo mu wanyi o nyansafo ene bi say prof adan na say un kasa biom ye nte un kasa Akufo-Addo ba un kasa o say o test I say on the fattest message Rally we mobo rade ba ku ye mo friend say Reverend Emmanuel Asante Peace Council papa no Peace Council chairman no sa papa no semo kafa mahama ho sema sa papa we kan of sa papa no fine for Peace Council chairman semo kan ye okro we mu men so tabel me se me kakai mu me ye ho ah me fa me nkonta ahoma na obi edin wom men so tabel oze some of kind mahama person fight corruption nin kan fighting fie no anka say corrupt yes mahama ye corrupt mahama dia kodum som ampa ye papa kofo na dia kodum som ene abusuafo mo asuma ensem we na abranti ede atudwa na abranti yesrew se wo hwe na wanya 10,000 Ghana cedis bi every NDC for ho na se we di awia pe baby kotena se wo hwe nso na wonji sike bia na watwe camera esi wo so se wo ba betufu dia ene yetie wo kasa mu a na won hyeda enye obi a wo adwen bia nti pe baby kona kotena abranti ete se wo a wo ye youth anka madwen mu no misusu se Ghana youth ye bre omayimu edan high aye kodanda ewo yenso youth wie suku omunya djuma anye obre na kameni se wotwe camera esi wusi obeka asem akire youth no aka akire youth ne se Ghana youth sesi bebia Ghana fo mpenifo ede yen ekono kame akoye se omo betena so a kakra bia omo betimi no omo ye Ghana youth de wondwen yen ho nti wo ye youth a pe obre bi na fa wabrabo ebo
adwuma bi na ye entena wan trends aban bi ebe pa adwuma ma anase aban bi edi sika eba beso moto na kaminisa branti a watwe camera sini so oba be kasa asem no na menni se obeka se abro man pani dada John Dramani Mahama ye president no empanifo bi sorry wo krom ha e kasetia no intini se empanifo isesi no omo we he wan kasa wadwen adwuma obi be se wo yale abranti tie ha o kasa no se eye aglo leader me kai pa abro man pani dada John Dramani Mahama ye president no woman no oba omo ye advert se ye bompai e ma wo man Ghana ye ni bebia e bia sese wako ana ye nim decision na we take say on bossa empai ni bi ba ye ntimi ka se bia NPP for wo so o ka se obe bompai a omo beku no enti na on be bompai no but me nim ni enti a on be bompai no e na fen so ura mensa otabel osofo e na fen so Professor Mate Senkrofo ye mpanifu bia o man panin dada John Dramani Mahama eye president na omo kasetia na membu na abranti me pesa me ka kire wo se eye sofo mensa otabel aglo leader no e na Professor Amate Senkrofo we me gidi pa yie ejidi e wo mi mu se omo regrete so omo kasetia o man panin dada John Dramani Mahama na membu ne da ebi nsi because no kware e no mo kan no abranti a wo kasa wo ye youth me sure say bia wa ko school where we school minim time a we school me sure say his excellence and Addo Kwakufa ne pension na be we school even say no po na we school a se wonni adwuma ya emfa sombo no embo NPP amayoko e na his excellence and Addo Kwakufa do because omo aye bi sometimes ye kasa we kasa e be NPP for na say ye campaign their NPP put their campaign kan NPP NDC yonto mungu because our two parties it's obvious so mundwe yembo but passing ke we for my penda da John Dramani Mahama be o party and NPP for mbo man no o man penda da John Dramani Mahama ye president na Ghana youth sufre no yem papa una udi ye nim sisi ye adwuma ye o man penda da John Dramani Mahama say onye magician no we create jobs ore sie don ketia be ka che se ehwe ne ye ho kire won ye ho kire ye won man mo ye ntu kotogo na ye bia togo ho ne fi na wo to anya pia his excellency na Addo Kwakufa Dubai ordinap ko bai a o man na Ghana youth o mo wo fi o mu nya dwuma ye enya kura na ye be fa ne se bi otu o mo bosomi ba akoka o de be fa ne se months ana se 1 year otu o mo kasa 1 year wa ye bi abambia ba no ba no be yesa nka megidi se nka Ghana youth complain bebe ni kesu etwa o man peni da John Dramani Mahama branti a watwe camera si so awo kasa be sincere to yourself if not politics anase nye sike bi ne wakwakwaje na nyansa papa wo utrim na wo kasa be sincere to yourself o man peni da John Dramani Mahama na NDC amayoku o mo be create jobs na Ghana youth nye bi ayeda o man penida da John Dramani Mahama sisu a youth ni nya adwuma ni obi enyi sika kakra ebie ni salon ebie ni bojobojo oyiti okwa adwuma light ni ho wo kase wo sidum so o man peni kufo no de ba na NDC fo beto so nti NDC fo so be ya na sana NPP fo e ba ben sa asemu na de bia me bisa muntumi nya mi NDC fo pese ya jimi wo 2013 14 15 16 ana dum so ekunya ya ka choma penda da John Dramani Mahama o si yentu akese ni yenya light eni po yetu amo ba light na yenya enti sa 4 years no wentimi amfa solve dum so no 2016 na ye ba beto aba se ne o kan se ye was short memory no e na obe solve se ne be yanka ye beto ama no but Ghana for in 2016 say ye ni short memory so for mensa otabel Professor Amate na wo kana glory da na o mo sorry kaseti o man penda da John Dramani Mahama na membu mesi wonu won ho da. They have never regretted so mo kaseti o man penda da John Dramani Mahama na membu omo nu omo ho because o man penda da John Dramani Mahama na membu na ye fun o man penda da John Dramani Mahama went to a free SHS o de say free SHS ne enye o de enye free SHS ne enye MPP for de baye omo left for omo right o de enye but abofra ba ko etimi akọ free SHS every went to school fees
nyane yen kwale ye cost school coach school fees no still no ye ma motor provisions eto trunk eto truck bus eto prina mpaboa na aso aye de kodone ye ma no monto nti se wo de wo kokra na untua school fees na ma to wo de wo mpe Ghana for ade abrante his excellence na Addo Akufo-Addo otua school fees o otua napco ya da light o kasa wo se agenda 111 bisa wan kasa wo NDC for no Sam George also no constituency one district one agenda 111 no omo wie wo no constituency if you care to know sometimes mo your politics mo ye na honte NDC for mo betimi aba power 2024 e be easy amamo because enyam on fault ye NPP for na ye na se NPP for ba yi effort omo de ekuntia corruption omo zirim na his excellency opani bi paninhu bi ebokro no wa achi na atuma ka NDC fu nya no nkase go ba power for where for the way but esan NPP amembu ekoso Ghana fu bebrebu afu na Addo bi bokro ntumi ntum na niam basa ekoso nti omapenda da John Dramani Mahama wanya akukuduru wa bra his excellency wa bebo hu modern asen no wa ka wase ho na Addo na Addo na membu wa bebu na niam awa yesi bi no omapenda da John Dramani Mahama ye yanka do you think say there over 1 million votes be to omapenda da John Dramani Mahama hell no into Professor Amate aglo leader Ghana from penifo mo kaseti omapenda da John Dramani Mahama na ne personal they are not mad omo wa drained omo they have conscience omo wa drain a omo di hu ade omo nti se bi mo politics e didi omo adwin mu no nti ede na omo nka wona na Addo ne penso e bia na omapenda da John Dramani Mahama na omo nya light mbem ti na omo kaseti